Hello, what's up guys? Welcome back with me Aduaya channel. Kali ini kita mau prank pocong ke teman kita. Dan sekarang ini juga ada jam 1. Oke. Dan ya, gimana keseruannya nanti kita lihat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau kalian suka video ini, share ke teman-teman kalian. Oke, let's go. Oke guys, kali ini kita mau proses pemake upan. Wah, tadi bener nyari ya, jadi sih gatel ya teman. Wah, nganti gini gila. Perjuangan guys, perjuangan, makanya di subscribe. Kan tuh ada ya tuh ini bener. Bahannya pakai tepung terigu. Udah ini. So you wanna party, so you wanna dance. You better know someone that knows someone of our friends. You wanna get higher, shake that thing. Spin it round around and round around like that. I feel a twist in my hips, kiss on my lips, ice on my wrist, 'cause I'm hot and I'm dancing. Cut that romancing, cancel your plans and girls hide your mans, 'cause I'm hot and I'm dancing. This is emergency. Come ambulance, come rescue me. Everybody up in Soal mau tidur. Takut sih kan. Aku mau Oke guys, gue emang bisa omong. Oke guys, kiranya kayak gini ya nanti. Lihat aja ekspresinya teman saya yang saya prank nanti. Jadi dia udah tidur. Saya takut sendiri. Benelik. Oke guys, berhasil guys.
Prank cuk, prank. Good job. Prank cuk. Prank cuk. Turun. Oke, apa. Ayo apa berhasil. Oke guys, sekian video prank dari kami. Banyak salah, mohon maaf. Dan ini korbannya tuh malah mainan HP, dia nggak bisa tidur lagi, kaget karena dia. Oke. Jantungan guys, saya takut sendiri ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa share banyak-banyak. Oke, thank you. Waduh.